أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ara inchallah waray musidɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe radio lawol kisal ka facebook ɗo hara o yafoto nane hari kupi seeɗa inchallah ɓe fuɗɗito darson haray no mi inniri noon haray ko wonɗen wadde hannde ko honno goɗɗo wawata hiwirde hoore muɗum si tawi ɗum ɗo nangimo Allah waɗi o dikki ɗiɗaɓum ɗum kadi si tawi nangarima kadi ko honɗum e honɗum wawata wadde fiya hiwu hoorema ɗum ɗo wawonde sabu hara hewtarima tawata koko wonde wode ɗo fuu ko Allah subhanahu wa ta'ala o yewti fi muɗum e ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki fi muɗum haray mino toro jama fu wonɓe darde émission ɓen haray no gasa yewtere mi yewta ɗo joni on ti ronkande famude moƴƴa haray o yildi to ɓawo haray ko ɗo woni 7e épisode mo wonɗe wadde fi bone jinna e ñanne e ndure o haray waɗino piiji wi ɓawoto no gasa ƴettaka hakkunde ɗo ronka famugol moƴƴa inchallahu haray wonti yildito e yewtereji feƴƴuɗi ɗin ma ɗum o humpodira e sukaɓe meɗen ɓen ka lawol kisal toɓɓere aranere nden fiyo ɗum ɗo wawonde sabu ko renuma e ɗum ɗo ko renugol reno kadi e waqtuji ɗin juula waqtuji ɗin e leer hara kadi ko julde jama ka juulirde wonande enen worɓe ɓen amma sonnaɓe ɓen kamɓe ɓe juula ka cuuɗi e leere kadi iɗen andi nela sallam no maaki wonnema sonnaɓe ɓen ko piiji nayi pette ɓe waɗata allahu subhanahu wa ta'ala on okka ɓe aljanna ɓe natiro e kala mo ɓe faala e muɗum no tawa e muɗum juulugol ngol horugol ngol renugol ɓandu muɗum ɗum e ɗoftagol muudi mon ko alda wo yeddugol Allah toɓɓeri ɗiɗaɓere nden ko honno wonti watta ko alwudu qablan nawm haray neɗɗo fo neɗɗo haray no yiɗanamo nela sallam maaki nde goɗɗo nde himo waalo ko yo eto hara himo waalodi e salligi haray toɓɓere tataɓere nden ko renata onti kadi ko janngugol ayatal kursi on haray si o waalo kadi ayatal kursi o janngamo ka suudu tentininde himo waalo o watta ɗon kadi almuawwisatayni molorteɗi ɗin tati maaɗi ɗiɗi suratul ikhlas e suratul falaq e suratul nasi hara o yeggitare ɗum ɗo haray toɓɓere hikkine ɗon nden ko albasmalatu inda kulli shay neɗɗo fo neɗɗo so ñamay so yaray so jooɗoto so immoto haray o wi'a bismillahi o fuɗɗora inde Allah taw haray so fuɗɗo ñamugol o fuɗɗora inde Allah kadi so yaray si goɗɗo ñaami ma o yari o wi'a bismillah haray sheytane kanko e sheytane ɓe hewtay sheytane tuttay ton o waɗa ton piiji fof hara ko ɗum woni ko ñamuɗa sa yeggitino nga fuɗɗode sabu o hondi ko weela ko ma ko hawji kon ka wondigi anditi o wino bismillahi fi awwalihi wa akhirihi no tawa kadi e piiji waway ɗi danduɗe wontigi bone o jinna e ñanne e ndure qira'atu suratul baqara fil bayt jangugol suratul baqara ka nder suudu haray sa jangi suratul baqara ka nder suudu ma balɗe tati sheytaneji bonɗi ɗi fuu taƴitirta ɗum jonnon sa etike e nder yontere nden hara heɓaygol to laabi tati inchallahu Allah reena e suudu ma ndun immorde e ɓe bomɓe ko ɗum woni inchallahu ɓe ayɓe Allah jowabun ɗum kadi ko ada'un nawafilu fil bayt ada'un nawafil fil bayt tottugol naafiluji ɗin fopp haray ka nder suudu nelaɗo sallam no maaki wata waɗu cuuɗi mon ɗi wona berɗe hara on juulata ton haray ko waɗɗi on ti ko naafugol ka nder suudu amma waktuji farilla ɗin fopp on ti juuloya ɗin noon haray ka juulirde haray joɓɓere jeegaɓere nden ko qira'atu al ayatayni al akhiratayn min surati al baqara ko wiyeten kon amana rasul haray amana rasul on kadi sa jangimo e nder suudu ɗum ɗon kadi haray hino raɗo sheytaneji ɗin ka nder suudu fuɗɗo ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun haka suratongol ngol lannoyi ɗon kadi ɗum noon janga kadi ka nder suudu sowno be soodo bimbi kikiɗe ñalorma jemma sowno be haraɗa jangude ɗum ton kañumma ayatal kursi no wawa wonde kadi sabu haray ko renuma danduma an e ɓeygureji ma haray ko hikki ɗon ko ikhrajul munkaratu min al bayt yaltingol kala piiji añaɗi ɗin ka nder suudu wano photoji yowgol photoji ni ka nder suudu ton waka armoire uji ɗum noon haray hana nder ton ɗum noon fopp haray onti ko yaltinga nder suudu ton kadi ma desenji hulɓini ɗi gon ton ɗin noon fopp yaltina ka nder suudu Allah yiɗa ɗum noon maka worɓe e rewɓe ɓurti yowa ɗum e nder suudu haray ɗum noon kano tawa ko yaltinta ka nder suudu haray toɓɓere jeetatiɗiɗuɓer nden ko albu'udu anil biday ko woɗɗitagole kala ko wiyete kon bid'aji e sirkuji kadi biniji nasi har ala nder ton katabaji ala nder ton bakanji ala nder ton piɓi ala nder ton kala ko yeddinta Allah subhanahu wa ta'ala kon hara alaka nder suudu ton onti yaltina ɗin ɗon fof ka nder suudu ton
ɗum ɗon kadi raɗoto cheytaneji ɗin ka nder suudu wanowa photoji ɗin kadi no tawa e muɗum kay ko ɓoɗɗintinta goɗɗo cheytaneji ɓe bonɓe adamul istima ila al agani hara on tigi heɗota ko musique heɗagol musique kan no pooɗa cheytane fiyonni goɗɗo hoɗata ko musique joni ha o andita fi Allah subhanahu wa taala haray ko qur'an o hani heɗagol haray ka nder suudu ma kay si qur'an no jangede ton hino noddinede ka nder suudu ma hino darnede ton haray ɗum ɗo ka naroɗo cheytaneji ɗi kono sayi hara ko musique tu woni ko heɗete ka nder suudu ton yonti andu haray hino pooɗude cheytaneji bonɗi ɗin haray ka nder suudu makko ton no tawa kadi e ko on tigi hani waɗugol kadi ka nder suudu ton la yamurru alayhi yawmun illa wa yaqra'u shay'an min alquran wata wonu ñallal timmugal tis hara an julɗo on a jangare qur'an ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi si tawi on tigi hara ko ummi ko huma binne o wata jangude haray hino waɗɗimo haray hande kadi heɗitagol ko janga kon o watta ka noppi o heɗo ma waɗa ka nder suudu ton hara ɗum no jangude ton amma so tawi ko wawɗo jangude haray ko fanɗi o ko fanɗi haray o jangu qur'an e nder ñallal ngal kono wata ñallal timmugal feƴƴum hara o jangari alqur'an to tawa e toɓɓere 15 ɓore nden kadi almuhafazatu alal azkar renagol kadi e zicruji ɗin ko hana jantede kon no inde Allah jantorte noon ɗin ɗon kadi o wakkilo hara wopaari no tawa e majji al azkaru alsabahi wal masa duwawuji jangeteɗin bimbi e jangeteɗin kikiɗe hara on tigi wopaari ɗin ɗon fop masalan joni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki si goɗɗo fini yo jango alhamdulillahi allazi ahyana bada ma matana wa ilayhi nushur oɗo ko duwa mon ndi jangata bimbi ko ɓurɗo fandude e duwawuji ɗi so tawi wonti hewti ka waalo bismika allahumma amutu wa ahya ko allah ko indema min woni e walade koye nendema kay woni ko min mayata kadi wonti jangaɗi haray ɗo wodi deftere wiyetede hisnul muslim haray ɗi fop majji hino ɗon julɗo himo hani renagol e majji haray mi wanna en ɗo qissa raɓɓi ɗuɗo ceernojo goto e ceernoɓe meɗen mawɓe noon tigi tigi on anduɓe fi o ñawdugol o jinna o ñawduno goɗɗo o ñawdi on ha o yewtidi e jinna wingin ɓay o yewtidi e jinna wingin o inni yo jinna wingin yaltu jinna wingin inni tigi tigi on haray ala e yaltude on sabi fof o inni o ko be yalta on say noon jinna wingin inni wosimi yalti e oɗo koye ma woni komi natata on say ceernojo inni probléme ala yaltu tun e makko so tawi ko en fal a natde haray probléme ala on say jinna wingin ɓay woni ɗon seeɗa gi deƴƴiti ko gi wonno wolde kon on say gi wowli gi wulli moƴƴa moƴƴa noon ha on say ceernojo inni ko fi honno wonma e wullinde on say jinna wingin inni o haysimi yalti e oɗo mi wata natugol e ma o inni fi honno o fi honno a janguno bimbi azkaru sabah sabu ko jangunoɗa duwawji ɗin bimbi kon ɗum noon tawi jinna wingi wata natude e on tigi haray koye watta hakkille ɗum ɗo moƴƴa moƴƴa noon on tigi duumo e majji haray bani adama on kande mo waalo no woodi ko jangata ndeɗa yalta ka suudu ma kadi no woodi ko jangata bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah sa hewtiti kadi ka suudu ma na hewdugol tun naata inna bisimillahi walacna wa bisimillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna janga oɗo si on tino naatde kadi ka ɓeygure mum yo salmin inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu allah on waɗa e barki e ɓeygure manen kadi si tawi ɗum noon kadi feƴƴi si on tigi fini tun kadi o janga duwawji ɗin sina natude ka hurgo kadi na yonti pallido tun ukko natude ka hurgo ton naada koyngal nanalngal ha gayna janga duwa on bisimillahi allahumma inni auzu bika min alhubsi walhabais sa gayni huntugol hajuma on kadi a yalti inna hufranak alhamdulillahi allazi azhaba anni l aza wa afani janga ɗi duwawji ɗo haray kala ko wonti watta mouvement ji win fo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino janni no tawa e muɗum kadi jangugol almuawisat wono wiugol joni audu bi kalimati llahi tammati min sharri ma halak janga oɗo laabiji tati ndeno waalo kikiɗe ma si tawi fini bimbi himo tawa ka azkaruji kadi no tawa e muɗum kay duwa kadi ɓurɗo himmude kadi duwawji ɗi jama o weltidi e fi muɗum bani adama fof so salmini subaka yo jangu o duwa ɗo ko fanɗi o ko fanɗi nde wotere si tawi no hara tan no woodi yo jangumo nde laabi temedere ɗum ko hombo ko innugol la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi fillitomo la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir janga oɗo nde laabi temedere nder ñallal ngal sa jangi oɗo nde laabi temedere ɓawo a salminde subaka on ya andu ngal ñallal ɗon fop hara cheytane wawanama hay e hunde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko maaki ɗum ɗo haray joni noon oɗo o liyo fino tun fuɗɗoɗa darde youtube ma dargol ɗon facebook haray selu ɗum ɗon fop waɗa ɗum ɗo no tawa e asgarji ɗin wonɗi ɗin ka hisnil muslim
oɗo no wawi wonde sabu ko renuma aynuma danduma kadi inchallahu bi isnillah. haray noon fi a waɗi ɗiɗo fof Allah no wawma jarribaɗe kadi hewtama fi darugol ɗiɗi embere iman ma on. kullu insani yubtala bi gadri imani, neɗɗo fo neɗɗo ko jarriborteɗo yeru embere imanu makko on. an kadi noon mo wawma jarriborade hewtinama gokkon darugol ko honno wawata muñorade. haray ado sakkitoro on ko honno musahabatu salihin, ko wondugol kadi haray e yimɓe moƴƴuɓe ɓen, yimɓe tañƴinaɓe ɓen. fala no zakki alallahi ahadan, en ala mandude hay goto kaari no moƴƴima kaari moƴƴa, ko Allah andi woni moƴƴuɗo, yo Allah waɗe ɓe fo yimɓe moƴƴuɓe. kono wondugol e juuloɓe ɓen jandotoɓe inde Allah ɓen, tawa ko yewtoton fof ko fi Allah subhanahu wa ta'ala, ko yewtoton ko fi lakara, na fi otoje tun e fi coñci e cuuɗi e ɗumaji e euro e dollar, na fi ɗum toni ko yewtete. ko ɓen ɗon hana wondede fiyo ɓe annintine Allah, ɓe annintinama nelaɗo Allah, ɓe annintinama a wuuri kadi haray a maaye. haray ko ɓeɗo hani wondude. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki almar'u ala dini khalilihi, neɗɗo fo neɗɗo woni e dina wondiɗo makko on jatigijo makko on. ɓe maki noon fal yanzur ahadukum man yukhalil, mo be moɗo yo ndaaru ko hommo woni ko weldata, ko hommo woni ko jogoto jatigi. haray sakkitore kun attawakkulu ala Allah, ko hoolorgol Allah, wal imanu bihi, e gomɗingol mo kadi jogito ɗiɗo fop. anda honɗum kadi wa alam, anda anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak, kala ko wopuma hewtarima andu pellete ɗum ɗo na ko hewtaynoma. wa ma asabaka, kala kadi ko heɓuma lam yakun li yukhti'aka, ɗum ɗo kay wawatanoma wopude. si goɗɗum heɓima fa min Allah, kala ko heɓuɗa kadi ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on kala nawnuɓe sifa nde nawnare jinna e ndure e bile, yo Allah ittanɓe nawnare nden kadi rena ɓe ayna ɓe dandana ɓe kadi. kala mo nawna ɗum ɗo kadi yo Allah on dandumo nde nawnare bonde ɗo. wonɓe kadi wonɓe bilɗade yimɓe ɓen kadi yo Allah on fewnuɓe itta ɗum ɗo kadi nawnaɓe ɓe tuuba ɓe rutto. haray kadi soñjiɓe kadi fo mo fi mum yo Allah waɗanɓe kadi fukkir ɗum bakkatu. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kadi kala sakitoyɗo nde yewtere ɗo kadi hara ko li wajihillah, yo Allah kafindingen fo e nder moƴƴere nden e weltanike ɓe ka lawol kisal. yo Allah hisingen fi dunia wal akhira. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray inchallahu haray yontere hande ko honɗum waɗoyten ko wiyete kon sihirul mahabba. no wotton bile yagal gono ton ko ƴettugol waɗa giggol, ha ko giggol feƴƴitugol hakkunde ɓeygu hakkunde couple on ɗiɗi, gorko on e debbo. hara ko giggol tigi tigi on ngol yiyata, ngol nanata, hara nayi sago on tigi. ko fi ɗum ɗo woni ko yewtoyten inchallahu yontere hande. giggol gunaygol sabu ha hande kadi hara gorko on yiɗa nene, yiɗa baba, ko yiɗi o hande kadi ko ɓeygu makko. ma ɗum hara tigi tigi on sina on ɗon hay hunde o yiyata. ko ɗum ɗo yewtoyten yontere hande inchallahu. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.